Hallo zusammen, oggi Puspei al mini sguard ne vende casa. Per me è super. Io sai schon trenada cucinare meglio. Da mia date je wunda. Tutina alle io un tickel in tema lanciata che voglio bude mia per tots. Mo, da qua. Orventò da lanciata della crisi da corona a quei dau mal segirtats. Negina se viu c'è che vegna capità. Per part, alla liautiu tema che ston sta a casa, a se vevan bo, scelzascen insomma ia compraen. Per quei ambiars comprau reservas per a casa. De bilhar o de conservas, per exempel, ad in general, de tot in tic de pli che schock. Heute habe ich mehr gekauft. Ich denke doppelt mal, weil ich normal gekauft. La situazione è denton se calmata. Il pleit hamsterkäufe publide per tot. Malgrad quelles compras de panica, ha negin stupiti fom en Schweizer per vede stizuns regals Witz. Hamsterkäufe, compras de panica. Ja, veramente fein si con quels pigns herzigs animals als pors de mar. Quels maien ja nun adament tonschkoipon, a pi metten jene elles vestas. Perché vogliono lu de maia lu cui droven. Mi rai negada. Tranus, guarda che semplicemente mega tu. Perclece ai si cauta nus buona tassare da fare quelle compras. Nus vende da mea avonda scocco che nus ven viu. Jeden ton tutina interessant da saber coi dat cauta nus scibia da maia, savun, pupi de toiletta, tot quel che nus trovain. Compras de panica en pel moment bo necessarias, per quei che las biaras cadenas de forniziun en bo interrottes. Le biara rauba ad il bia de milias venus pia vinavon compra. Quagi per exempel la Migros. Ella sto miracels regals en adina bein en plani. Ellas da vosas jamnas e quid enton bustausch simpel. Tot stoi pi spert per quei che ven comprau de pli che schliok. Per exempel, pupi de toiletta. Normalmente trovan las casadas svizzeras minchegi varga 1 million rollas de pupi de toiletta. Quei de stat, un viern, che plova ni dat soleil. Pia adina tutina bia. Alla stizuns in Svizzera sanquei ad ampia adina tonschco che drova en la stizuns. Mo casadas svizzeras han comprau allas davosas jamnas de plica quei che las druassen. Per falla se gira, kinsagia minci casa vunda. Per quei ha procurau per regals Witz. Las rollas de pupi venien de fabricas in Svizzera che vesen osco quella cheu. Les fabricas che ternus han forneu las davosas jamnas dobel la scibia pupi de toiletta alla stizuns. Las maschines fan mai pausas a produceschen quei che las pompel moment. Che dette negin pupi de toiletta, stoppia neginte me. La ragion che ha dau regals de pupi de toiletta Witz è che la stizunen teu vich ha quintau con las cifras normales che venien vendidas a schock. E da per vede quei pon in a massa pupi al magasin. Per quei liez trova plaz. Mo la stizuns ha nos pustau pi grandes quantitats de pupi de toiletta che normalmente. Quei è il cas per autos products sco savun. Ed amlia an le Schweizeres ad il Schweizers comprau de pli. Per exempel legums Schweizers. La ragion segi che biars stoppia nos cucinar senza casa con quei che les ustrias encerradas. Radon 80% dels truffels per miliar che nus deven comprar crescen cauter nus in Svizzera durant l'estat e l'autunn a venir luteni si in grands magasins. Els truffels che nus deven comprar os en pia de pigliaton en grandes fresteras a specchien de veni miliai. Le stizuns imposten mince mai ils truffels che droven. Quals venien lu od la frestera, la vai a fornir alla stizuns. Pel moment è quelles impostaziuns crescidas fetch. Con quei che la Svizzera ha schon comprau scibia truffels, stonda quels magasins impostade pli truffels che schoc agli exterior perché agi a vunda. Quals venien per exempel dall'Egipte, l'Israel, ni dalla Hollandia con camions ni bastiments. Auters legums a frezza venien importai schon da gitsch dagli exterior, per quei che quels nian crescen in Svizzera. Per exempel bananas, che venien già da lunchnemen. Panama, America del Sud. Che crescen els frezzels pi populars sil mund
Els venien raccoltai e pacchettai per il transport con il bastiment vers l'Europa. Las bananas en per cas verdes. Per quel che elles duen madiras inviadi sur la mar durant las 2 tocca 3 jamnas per esser madiras sin che las ein ternus. Rauba, scotta miglià, asce vina von passar il confin. Ascia che non stuen pel moment, bote me che detti tutanina, negines bananas, negins truffels, ne negin pupi de toiletta. Ad el cas che els confins fossen verament engat de totserei dentro la Schweizer ad l'exterior ves la Schweizer hanno adina reservas, e zwar bravas reservas. Quelles reservas vengono minceton trovadas. Avon 2 ans, per esempio, cu quel Rhein veva schipau caua che barcas se vevan bopli frunir bunde ieli per la Schweizer. So, da lì. Con quelles reservas hanno in demaia che sai veni schliet, e si klar che sa botene si quei sur ons ad ons ad ons. Mo nus venca un Schweizer in sistem che lai adina può poi venir rauba frescia. Prendin se exempel del graun. Normalmein ven graun di aiuta las eras, a lu paccataus ad aus vinavon per fau da quei frina. Ai daten ton in Schweizer de quels grons silos che tenen si in cert ton da quei graun. Os sala stizuns, grazie a quels silos, a una dina vender medembia, scocca che veniu forniu dels purs. Nus vain piedina quintar, chi dat a miez in a reserva, a che nus vain a schoia a vonda graun frescht. A quei per plirs meins. Mo simplement quintar che quella rauba leu resta buna, jetzt sei verliu. In sto pia adina pus per controllar quei. A nu dessen steine gat drin da quelles controllas avon 3 ons cul mini sguard. Ne reine gada. Tocken controllesceu quel che da vos. En quei baghetg cheu al cantun Songail è una parte de quelles reservas. Quei silo cheu ha plaz per 80.000 tonnes graun. Quei mo la mesedat de tot il graun che la Svizra ha a disposizione sco reserva, pia pel cas che nus vessen bupli importar graun. A perché quel ven boschliaz vegna dina puspe furneu nief ad il vel graun ven vendeus. Ascia funziona quei con tot les reservas della Svizra. Per falla segira che ha dina d'enturn a scibia reservas scofa giù contra l'esce Christoph Hug quei. El visita selmens inegaglion tot les reservas svizras a mera che insamiglia quelles scefalo de basens. Per quei stolen prima in flan dret liug per controllare les reservas. In quella stanza cheu ha una massa differentes ruosnas con una profondità de 32 meters. A con quei che va per demia è important che tot resta jober. Us avon venus devus col comune vegneus ad ametzen material lau de gutave on giuze co plievgia aprevus insomma pu jober e quello schon hygienic. Ja, selbstverständlich, das ist ab dem Feld kommt das und das ist wie schon vorgereinigt und das ist halt, der Regen jetzt leider hat ein bisschen Wasser drin gegeben, aber das ist kein Problem, das ist aber relativ wenig, also das hat auf die keinen Einfluss auf die Ware. Sina scibia greun fetchintic aua budon, a schon sentessel quei durant sies controllas. Also ich tue jetzt die Zählen messen, das heisst, so kann ich überprüfen, wie viel Ware drin ist. Also 1,30 Meter. 1,30 Meter. Gleichzeitig hole ich ein Muster raus. Mit dem Muster würde ich schauen, ob das Getreide gesund ist. Das schmeckt einmal gut. Und mit dem Verstreichen kann ich noch schauen, ob allfällige Schädlinge drin sind. Aber das sieht gut aus. Sper greun per fa peun al oze de controlla reservas da dieli per cuginar el chalet. E va orvantot per mirà che tot ed enturn scompermess a che tot in ieli vegn replazaus inter die jons. At el zucker stol mirà che il vembru dirs so inter tot quels ons. Quelle 6 millitonnes zucker el cantun Songail tungessen per cas mo per och gis. Mo reservas sco de quelles dati l'entira Svizra cun en de miliarda ris sur zucker a greun che tungessen lu per bien 4 mezz. Ados, seit temps de Maracco e marcha di ucau al frunel. Wow!
Che biava. Vai, non è super. Io ho già detto. Hai dat in die l'altra che vengono meglio e meglio incursionati durante il tempo di corona. È un meglio esempio. Via, a tutti, alle pastas, até la prossima.